Oke, kita ke main episode-nya lagi. Berarti kita ke departure to the new continent ya. Let's go. Sora lagi. Apa guys? Kita ikutin ceritanya aja. Dipilihin timnya sama ini. さてと、これからのことを決めようぜ。玄内さんはサーバ大陸に来いって言ってたけど、届いていたサーバ大陸の地図によると、ここからは It's quite かな a り distance 離 from れてい here. る。行かなきゃいけないのかな。 We have to go. I mean, the Devimon's gone. 島の中なら場所もわかる。水も食べ物も困らないじゃないか。 Enak banget ya rambut botak guys. Sumpah, gue sekarang lagi botak guys. Enteng banget. Kemarin kan rambut gue udah nutupin itu tuh mata. Sekarang botak. Anjing enteng banget cok. 先ほど Seru juga botaknya. Botak lucu juga. だという話は信じてもいいのでは。それにここにいたって元の世界には戻れないんだぞ。あんなに苦戦したデビモンよりすごい敵が待ち受けているのよね。それに We don't even have a way to get to a continent across the ocean. 変なデジモンとかい They're るかも。 probably even more weird Digimon. Gak usah takut lah, aku mau me Taichi nih pasti nggak takut. よみんな。 Bener kan? 行こうよ。 Yeah, gila emang lu cocoknya jadi ada Taichi ya, Ing. タケル。どんな敵が待っているかわからないけど、やって He'll み be ようよ。 waiting for us. We should go. エンジェモンも I そう think 言うと思う Angemon んだ。 would agree, so I will go at the very least. If we can find the stag and crest, I'm sure I can evolve more and protect you, Taichi. 守れると思う。 Iya, member nafsu anjing apaan sih? Aku pakai Terabox guys, jadi そら、 banyak nih 行きましょう。 promosinya anjing. なんとかなりますって。ね。サーバ大陸に私より綺麗な Di 花は server kontinen. オイラは泳いで海を渡れるしね。 If I have to go, ヤマト、行こうよ。 let's go. 行こう。 Okay. 行きましょう。分かったよ。僕も行く。みんなが行くんなら私も行く。新大陸ですか。 New continent, huh? よーし、決まったな。 They said that we're going to server continent. 話はまとまったようだな。 You're done talking. レオモン。 サーバ大陸に Heard という rumor that 噂 you're を going 聞 to いた。 server continent and these 手 guys 伝いたい wanted と to いう help やつが you たく out. さんいるぜ。 Kayak mereka mau bantuin kita ya. 船が You いる need a ship, right? Kamu butuh perahu kan katanya. Kita akan membantu 協 katanya. 力させてほしいんだ。 Kami ingin membantumu, membantu kalian juga guys katanya. ありがとうみんな。 Terima kasih. Iya. Nah ini deh kayaknya yang gue maksud ngobrol sama pohon terus keseinget gue. Gue lupa gitu loh. Nggak jelas itu loh guys. Makanya kita harus ngecek setiap pohon yang ada guys. Wih ada Sentarumon guys. Jir sakit juga. Jir sakit bro. Wah sakit sumpah. Mau harus berubah ya. Defense sih. Butuh defense dia guys. Butuh defense. Ntar equip dulu Biomon defense nih. Ini apa sih attack ya? Gak ini terlalu greedy gua. SP busnya terusin aja lah. Terus dev push
Gak bisa anjing. Lebih baik debus saya dah. 52 sih. Oke lah, kuat lah dia. Oke lah. Ini apa nih? Ngobrol kah? To use a bridge, yes, like a boat slug or something. Let's find something. Jangan-jangan sini lu maju. Ini pada bintang 1 ngeselin ya. Gitu dong naik. Ini ya. Apa ini yang kita suruh nyari? Logikanya kan suruh nyari kayu buat bikin jembatan. Apa ini ya? Cuman nggak tahu gua guys. You need a bridge katanya. Lock. Apa kita balik lagi guys? Nggak tahu dah gua. Sini lu maju. PR banget kudu ngelawan kayak ginian nih anjing. Kudu ngebreak gak sih? Garut terus. Wah, kena asap. Kasihlah match glide. Pacakar aja guys. Tapi nggak mati-mati ntar. Lumayan. Ancient Fang. What the hell? Are you fucking kidding me? Mati sih. Sekalian grinding nggak? Sekalian grinding nggak? Fluffy Cloud bisa bikin dev 2 dong. Ntar dulu, gue masih ada nggak sih? Ini apa? Dev 1. Dev 2 nggak ada guys. Bikin lah. Bisa nggak ya Dev 2? Oh bisa guys. Bikin lah. Kasih pio mana ya lah. Kok dev 1? Nah biar 40 gitu loh. Sini gue siap grinding, siap melawan lu. Sini. Ready gue kalau kayak gini. Yuk. Sakit juga 300 yuk.
nge-heal terus aja kelamaan lama-lama. Kasihan gak nyerang-nyerang anjing. Duh, mati nggak mati sih. Yos katanya. Ada lagi kah? Sini kalau mau ribut. Ah, ini mah mati. Materialnya sih lumayan guys. Itu materialnya lah. Ben fine. Mana pohonnya ya guys? Apa batu apa pohon ya ngomong ya? Oh ini guys. Bukan ya? Oke. Kita udah ini berarti. Udah dapat ininya ya, kayunya. Sekarang kita balik ke tepatnya sih. Bantai dikit lah. Yang kecil-kecil aja guys. Nah gitu naiknya barengan lagi. Oh minimal 50 ya patokannya. Si gabung si ini aja ya. Si siapa namanya? Sini lu kalau mau maju. Si Agumon aja ya. Patokannya jangan Tentomon juga, gila emang dia mah terlahir buat jadi tank ya. Harusnya gue kasih tahu nih. Salah pencet. Aduh, kena ambus gak sih? Ada dia anjing. Jelek banget ada dia guys. Mau nggak mau harus berubah. Dulu gue pernah Agumon gue tuh sampai level 99 guys. Terus gue cobain ya semuanya 99 cobain. Kalau nggak males. Kadang-kadang gue males gitu loh. Mati sini. Gak mati lagi anjing. Kasihlah dia serang. Angernya pas baru nyala dari tadi gak nyala anjir. Watashi no Mamoru. Sini ya, ntar kan dibikinin ini nih. Kayaknya dibikinin jembatan sih.
kayaknya. Oh iya bener. Terus tugas kita ngapain cuman kayak gini doang? Harusnya lu bikin persiapan anjing. Kenapa lu jadi malah ngebangun ini daerah? Kan lucu gitu. Please lu kalau mau ngincer Dead Dramon gak apa-apa dah. 任せた。 Yah miss. Sorry bro, udah gak sakit bro. Mana ya yang ngomong sama Mohon? Apa gua halu guys? Bosen guard lagi dapet ya. Ini ngapain? I'm trying to fish for food, but I don't have any bait. Kita nyari bait ya. In that case, we'll help you out and find some bait. Thanks. Some bait. Gak usah save lah ya. Hardwing lagi guys. Mau bisa bikin attack boost 2 nih. Bisa banyak banget guys. Potion guard. Oh tadi dapat resep, bukan dapat digipiece ya. Itu jalan. Sini pasti ada sesuatu. Lohe. Ngobrol dulu dah. Dige Earthworm. Oke, kita kasih ke dia ya. Dapat bait. Lumayan grinding dikit-dikit guys. Ih, pakai nge-heal duluan anjing. Kesel banget gua. Kelamaan padahal gue masangin gitu loh. Tumben gak ada bonding nih. Pakai mie segala anjing. Gak ada counter tuh. Dapatnya apa ya? Gak dapat apa-apa. Kita balik dulu dah. Balik dulu guys, balik dulu. Digikarp. Let's head back
to where we started, then we'll come out with a new plan. Emang iya, apa kita mau ini dulu guys, bantai dulu, explore dulu ya kali ya. Kita suruh balik what we started guys. Ini kayak misalnya masih ada jalan gitu. Sini loh. Wow, bintang 2. Oh, bintang 1 kok. Bintang 1 kok. Masih bisa kok. Naik yuk. Makan tuh lo. Fair play lah. Great Antler. Nah ini tinggal bantai-bantai gak sih? Kita explore dulu aja ya sampai mentok. Baru kita balik lagi, nggak usah lawan-lawan. Di sini seingat gua ada sesuatu. Sini maju. Satu aja kek. Nah, gitu. Nggak usah banyak-banyak. Masih nge-heal anjing. Sora tapi yang bunuh. Ben fine. Sofur. Gak ada lagi. Kan katanya butuh kain ya guys. Aku males sih ngelawannya guys. Berantem anjir. Digipis. Dan ini apa ya guys, tadi dulu pasti yang satu nambahin apa, yang satu nambahin apa gitu. Devus 3 bro. Yang atas apa? Attack boost juga ya? Bingung gua guys. Gue lebih butuh dev boost sih. Iya gak sih guys? Ntar dulu. Coba kalau Meramon apa? Oh yang baru aja guys. Dev boost aja ya. Oke, berarti kita emang kudu balik nih guys. Gak bisa bikin ya. Udah 50-an sih. Yang Piomon doang anjing yang lemah.
Ntar gue cabut dulu nih. Ntar deh bus 3 kayak apa bentuknya. Oh shit, begitu lagi. Iya, berarti ini gak usah guys, kasih attack aja. Ada nganggur gak sih? 3 pieces, 2 pieces lah. Ini apa? Attack boost 1, attack boost 2. Mau nambahin lagi nggak? Speed. Lowbat guys. Stick gua lowbat guys. Baterainya mau habis. Kasih pray kah? Ya berarti udah nggak ada ya. Mau ngelawan gak guys? Ayo lawan sini. Udah OP gua nih. Wah 3 anjing. Seger nih. Seger nih guys. Ini nggak guna dah anjing. Ayo nyerang siapa lagi? Miss bro, you're gonna die bro. Kamu merasakan pedihnya dihianati nggak? Anjay, pedihnya dihianati. Kasih Great Antler aja biar lucu ya kan. Lowbat lagi, ini kenapa ya? Nah yo let's go. PR bat ya. Foxy Fire. Santai aja, main santai. Mati pasti sakit bro. Naik lagi kan sulit gitu. Aduh dikit lagi ya. Ngapain gue pakai? Salah gue guys. Counter dong. Nah, ini sakit nih pasti nih. Makan tuh 1000 cok. Nih lagi mau. Lu 1000 udah kayak signature move lo. Udah kayak aduh. Lawan lagi. Stick gua apa colokannya ya, bentar guys. Capek hati ini. Ini ngecas gak sih anjing? Aduh, ada 2 ya. Bahaya nih, kena poison nih gua. Mati loh. Great Antler.
Gila, gue mau diapain itu? Garuru Trust. 食らいなさい。空はこの私が守る。 Ayo cepet yuk. Kalau bisa ini deh, kalau nggak salah yang kita ngomong sama pohon. Yah elah, kena lagi. Tuh 3 lagi, Cok. Kita bantai dulu deh. Aduh, gak mati anjing. Gak jelas banget dari bikin shock gue. Sakit loh guys ternyata. Garuru Trust. Ayo cepet yuk. Masih banyak cincong, gas. Red Antler. Mati. Ih, gak mati loh. Ikuzomina. Mati anjing. Grinding gue jadi di sini. Gak jelas banget ya. Lah. Kok jadi kesini anjing? Salah jalan guys. Ini kayak yang gua ngomong itu. Ntar cekit dulu. Gua takutnya malah ngomong sama batu. Ini enggak sih guys? Aduh. Lupa cok. Elah, kemome. Cepet, baterai gua mau habis nih. Colokannya kagak bener anjir. Tolong. Lagi malas banget gua. Oh enggak, emang balik deh. Hey everyone. You need a cloth to make a sail, so I picked one of a total. 本当か？ Really? Yeah, to be honest, it's actually my bed sheet. 船の帆には十分なサイズがあれば It's 問題あり fine. ません。そうよかった。これでイカダを完成させられるぞ。 Carry the raft for you. Are you ready to leave? Ready bro? Bisa sep-sep lah. Yeah. Let's go. Jadi rakit kita lucu ya, mau berlayar di samudra, di laut, lepas, pakai kayak rakit ini. Buru dimakan お前たちならこんな海ぐらいきっと越えられる。 iya. Lu pada takut nggak sih guys kalau ke laut? 手伝ってくれたみんな Gue の sih おかげ takut だ。 ya, apalagi kalau apa lautnya airnya itu berpasir gitu, air lautnya berpasir gitu. Ya air laut berpasir maksudnya butek gitu loh guys. Nah gue tuh ini banget takut, gak soalnya nggak kelihatan gitu loh. Gue takut ada apalah ya. Lebih takut ke hiu sih gue. Hiu kan ada yang di
inian apa delay air dangkal kan kadang-kadang ada. Hiu apa kali itu namanya. 本当にありがとう。 Terus takutnya ada yang beracun gitu kan, namanya laut. Itu tuh gue paling takut guys kalau ke laut. さらばだ選ばれし子供たち Farewell chosen children. Selamat. Saya apa farewell tuh apa ya kayak selamat jalan lah gitu lah. I don't feel good mabuk laut dia. まさか I didn't think it would take this much. あとどのくらいかかるんだろう。まだ船出したばかりだぜ。でも But we only have so much food and water. There's only enough for about half a month. Buat 15 hari. Ya tapi nggak tahu ya あのな、 mau kemana. Ntar ini kudu di save guys. 年上だからこそ、そりゃそ、 Oh enggak guys. なんだ。 Wah ada apa tuh? 確かに。それに水が足りなくなる前に雨だって降るはずだ。そう。工夫すればなんとかなるさ。ありがとう太一。な I んだか feel や a れ bit そう better な気 now. がしてきたよ。 Gitu dong naik. Akhirnya bonding juga lu berdua anjir. なんだ。 Yeah. 向こうから何か Something 浮上 approaching してくる us ぞ from behind. 島だ。 An island. Anjay. That's 島じゃ not ない an island. Oh, Wamon ya? Lupa gue. Take off there. So why is he here? こっちに近 He's づいて coming きま this す way. 飲み込まれる。 We're gonna get swallowed. きっと Dimakan ya? 五右衛門の食堂ですレストランの意味の食堂ではなく Economic definition. そんなことわかってるよ。やっぱり So he really is eating us. 今は見守る We しか can do anything but sit and watch. Ah, yang kayak terowongan gitu. 広いところに出たわね In an open space. I think we're つま out り of. 胃だと思います So bagus. In outer world, we're in stomach. 食べ物を消化 Isn't する that とこ where ろだ food ろうな is digested? 早く通り過ぎないと消 Digested. 化されちゃう Terus ぞ。 ribet banget bahasanya ya. 大地 Tembak, tembak. 黒い歯車だ。だからホエーモンは暴れてたんだ私に捕まって登ってよし、俺が行くよ。 Harusnya ini ya, Palmonnya jadi jahat ya, nyentuh Black Gear gitu. 下はホエーモンの胃液のプールだ。よっ、太一 Aduh, ini gimana ya? Save state dulu. Yang mana nih, guys? よっ、そうだ次は右手を上にありがとうヤマト。助かったよ。太一もとっさによく反応できたなまあな、このまま指示を頼むぞ。 Oh, naik. もう少しだよ頑張れ Tar dulu. Gue mau ngetes yang 逆だ俺から見て右方向だそんなのとっさににもう口出す。もう少しだよ Oh, marah. Berarti emang harus yang ini, guys. そうだありがとうヤマト。太一もとっさにまあな。 Nah, let's go. もう少しだよ頑張れよし、歯車を外すぞ。 Mental hancur dong logika. Nggak hancur, guys. ソーラ大丈夫なんとか出られたねおよも平気だったすみません乱暴なことをして 気にすんな。 No worries, it's the Black 黒い Gear's 歯 fault. 車のせいさ。 Ini salah Black Gear katanya. おかげです I feel refreshed now, thanks to you. 親もサバ大陸ってここからどれくらい離れてるんだ。はい Take a 5 day to get か there. かりますかなり遠いって It's really far. じゃあレビモンが隠したっていうタグとモーションのこと知らないか。タグとモー I ショ don't ン know anything. そっかただ
But I do know that the people went under the sea once and put something there. その場所は？サーバー大陸へ So because they didn't allow me to escort you. 私が案内しまし助かりましたね。 Thanks so much. ああ、頼むホエモン。 Oh shit. Save dulu guys, berarti udah jauh banget gua.